ha emergency Ghana TV eso. And na your story ayen saka no. Aboywe bi abepiemu e wo fidie mu ha se ode na asem abe my lady said on KB emfama no. Na stepfathers for ni ebi mu eye bi ankasa. Ebusia utie video ni mu nsem a ubube fu pa. Esan nsem a epie wo mu no to me no. Nyanse bia enimu. Na adenti na stepfather akola ti mi fi school ba e di blade blow say monye black covenant we ukoti bi we ansa na akwane be catch us say oni ni nye bibi na ese akwane na instruct akwane na command o utimi eni akola ada mama nyinsen eyi nyinsen gu to papa na osi omo yi nyinsen 4 to akola na osi omo yi nyinsen 7 na enukwa endanchen stepfather right ben ena owo say only wow stepdaughter eda anase yempemu ago right ben awo adi a stepfather na ye ne die emfa kwem even sakwanu mpo na ahya mpo say ye bibi mpo na no mie ena odi abro na nse bebre epie mu wo mu ade we ya esi ntiremu die ebusia ukwana akotie mu nsema mse obu ebefu nti yebekọ na yakwa yebekọ na yakwa akotie mu nsem aba yeba na de bibia ato aso udi aya ema obufu ana wama waba form kakra de ama ye wate na nsem a epie wo mu ne de minim se ububefu nya papa no kwa e won chen kwa o hwe no and then my lady timi hwe papa no e wo studio because nyama papa na ye no emfa kwem nti yenko tie video no monsem emba ye ba na de bibia ato subscribe na like na share Francisca Amua ehi no free bay agona nkwanta ya katana enyi mai ranka ati sei maboche em se fiti juadan ene ye di asem ya na de bewie ne agya okwan wate wo di asem be dai se wo stepfather ene wo da atunyin se mako 7 ye frɛ papa no so di tumbo sin kiremu wom ti papa na ba ti se be ya di afen na wo behwe bi ni behu no kanike kakra bi twane samri men cheche mu bebre ai niema papa no kwan no so de wo no me kan kire e de ne si minya 13-14 na Mr. Father chance don ni meleda ma wano do o chance don ni meleda na Sompa FM 7 enyi na yi nyin 7 ye the blood covenant nti asem no mo hena o ha wo pa wo pede eje wo blood covenant say how many years more 90 ba say wo boyfriend kan wo papa yi no da be na twa to wo papa onyo dey even Sunday na de be chena wo ba ha no onyo dey muko guest house ifie na mutimu na as so ma ni ho ho ayo ntun wa ya marriage woman ye bebo abrampa ma bla na metrance katachi metrance papa ba ye show so your bible kro ana bi focus ya kasa preko snap bodua ne cross opede he ope bodua ayo abrampa yi mane bodua bodin ayame bodi kasego ade no ye ayame bodin akwasi Francis mi kura bodua sa sama me beken mi nitro na nanu mo ame adena bra yesi uyi obi die ya na odi ayeye
akoda ne papa dwane agya no ne yede na begya wo a onu hu se wo ye father figure we ni de wa ha ya nko ba bia wo dem ha ya wo ye father figure na one ne yes Francis ada na yes ma me da ase ma wano so me da ase se wa fra mi a wonya akoma pa wo ye obisa me sa asa no am nshira mama meka se asem we dia onnim no baka no wo honam mutra akola we nti se bia me mpana asem amafa ni se mi bibia ma wano so ma fa ni se mi bibia ma ne wa fa ni so bibia se wo ba na wo yere me ba ayere ma de ko ba ya ne se one day area ye Friday be 12 o'clock me da na me fredi ma ba ma da nti me da ho na akola we office ku mu ba me hu de ko so school na me ni ma adwen e ba ni trim na oba na oba ye se papa sorry tenase onu benya ne wo se sorry tenase ya na me sorry tenase nti me sorry tenase no kita blade ene nkuladro na me se na asemben no se so on person bo so un dwan ndam ho dia yenye covenant na me se satam de se no wa start ne na de satam na da satam no na me ne no enko sa eyi no na ne na debi nti eba ne sa no me na me ntinye me bia ase okay so bon mu nkuradro dia ba kofo ko huna dance ni won na me yeden me hu de sie na me de me sa ko na otwa na me sum twae na mudi mo jafra no di sa covenant no nti since there no sa time kompo no me ne na ayehwe enyimbre no ka cha me se eye me da ne nchen ewo fom wo be bi oda no na me se okay mate na sa time o yere we no so de mo bi ena kora itumi ka cha o se jawo yere ho beda me nchen na wo so asole akoda ho nti ma na asem no na ye ma asefem nti amen ma asem no kro ni me koda ne nchen one ne dai so me ne dai wo bra wo yere da ho ma me ne dai yeti since then na started na yin sen 7 no ka se me one me yin sen 7 no ma enye no kore na mo yi sen me yin sen na minim eya 4 no nia me minim se me to aduro ma no yi eya 3 na sa 3 no enya me Francis me nkola odi fu school na odi ba se dia office wo no bisa me kire mu no pepepe na odi fu school na so odi ba na obisa na tamo bobe makro ni di no krampo no na wa ankasa na wa able onka into the last insan ya ode ba ya say your office on kwase obusa na sema eno ane ma me kan se akora we wo de fase kan to ni minim onka no kora da before ono the near 4 na oka say eyam no obomi na obo sa brother na the boyfriend ya wa be boyfriend wa be obo no so nedi satam kono no ni minchen ba na oba minchen owa na obesinyama obi ya de chen na okọ nti oka say ono menyem no na me say woni me na enyem say woni me na enyem dia wa bonkofo mi onidi Francis say wo senye wo mayi baako mayi mienu mayi miensa adan wo de wo se fo a wo tokoso enyim obi ba eyigu wo de mfa say ka step child kura wo wi ahone na da etiyama ya ho ban ma sankwa sasam na why waju say ubeti no ye chese ma me pa cho enyam na mene na anyem enyam na mene na anyem me kabodu ye da he na nyinsa na wo se fo no de ewom yesai ma me de ewom eye baako wonim so na me nim se mene na anyem adenti ena kola wo yere ba sesei no wo yere ti baabi ena wo ni wei no ena ti awade ase Penra ne maami komodie wo so tumi di pie ekode da guest house ade na wo yesa ma enyame me pese me ne akro be pie akọ guest house na ono na odi sa de say papa inna week yempie akwa ketua yi ono na edi sa de na anu atumi ana ono na odi sa de say inna yempie na wo so di akire ma na me den ma nkwa ma nkwa wan kwade na besi this week obaba he no depend nyama one or two things be na maka chance say anyama no dependent there no so peden
Ada say young pure guest house, young pion cookroom could gas be a 1 week be. Near Siamba. What's here in Pio guest house? 1 week be near young pia cula. Nam say, Saske, as Gassa Yakwa. No true, ne mammy, baha. Or Barbara's lie. Or no, down to say, and my mamma near the bay, and my mamma Nicka say now, what but yes, and my mamma near the Emba. And my name, I'm in my wadiana. There be the and my name, but if you answer about what yes, my name, if you Nankamumin, Nankamin. Eh, me to form man, form on your 3 months, while Papa phone in me now, and I'm catching now, be booked down somewhere, and check no answer, and check no answer. My ebufono in your wufia, or the flew by and one in man can ambonentino. Francis, a dear why ye pa chiramidia, and Sassane, which you too. Ma, dear my ye, Sentia Mercato was a man to mean to money say. And yam from so. Now I from so. A chapanana, and your foot on a wine from so. A chapanana was 35 colano 14 years. Ma, I didn't not to you say, Peru Ubukumuno. Oh, ma, and Yamanam Nana, him saying, saying phone, on your coupon at Ashaway, name. A man, meeting Nababro, not Peter Budia. May I away. And the mayor who say, I couldn't yet how, Mammy, away, pa, Miss Rowe. Franca. And somewhere old Judy, what's some say? Someone who is Shamla, some Mokoda, Munyese, Lucrebeno. Mampoche, there's a message Shamblano. Nina say, Okaday and Quanaman, Quanokadon made Danamania, no way you mean your men go one thing. Oh, few. Oh, if you will say, Menko. Ah, Miss Minnie, only baby, I call. Baby, I'm a continent, Matias. It's not gonna pay a mammy number. Honestly, my friend be away too. Now don't do a deal when you are summoning. Now say, also some young man go padua. Obaho. Papa is our name go pado. Also, sir, academic call on Shammy be. Miss Minion be our shaman tonight. Ah, Matias. Nothing until I was so catching the same mamma. Ma, Satan, man can't chance a man. Me me friend has a week clans and maybe bahasi. A dear, o frey yeno, o see how, and now pese ujai. I then now frey yeno, I obeba no sande kodai. Ma, or for semi, or buko to jump off or palm chop for semi answer. Hey, Francis, ma, when you are grandma, you ma, obwa. Net Tanya, when you know, would you eat them? What if you shall see any man? A fuck with you and some more can Francis, what about you? Obwa. Not Danny. Who say? Woofing one who you know, no, yet, Madame, no. Kia who know you damn passo. Nacolada form. Now, granted to me catch now say, sorry, free we hear home. But I'm in chair form. Now, Francis, now sweaty. Ade, Francis, a dear. Mina make us a mean to me, dear. A chop and an am the bemo. Hey, Doctor, almost crying no munyaba. Now, many poor has a American, a Madrian as a year, or to me from near one year. Debbie, yet Yamini power, and now what Jenny, covenant in a woman in the ever. So bet me a break my mamma cried dinner. Now also the other way, dear. Because as someone tells me, Jim, who baby. Francis, Cronam woman man. And now we say, who come baby na cray yet, and Cobia, what you are saying ye. I cry come baby no one Cobia, what you are saying ye. Mummy, no, dear. Eh, Francis, a dear. My enemy say, me hundia, make a be a man say, me hundia, a sea. Me can't be a mechanism who do you see? Who would you see? Can't come back. You trust. Now, Francis, who could not be shame? Nema, I question. Covenant, no matter one or more, some of saying, yes, said Yamoya, and which will be your best any Biambokuno. I didn't kuno. Sana Mokai, Sana no kind. What was that? I pray I can't answer. Said ye, say. Mojana a permanent edino, Obi or Ben Agents or better tea in terms any pan fan contrast. Pa, and you over to you. Hey, Franca. Hey, what
wonderful daughter wo maami kum obi obeso beto ne ntamfa ne nkwadwa so ene mo ma ne nkwai na dia won wasam kura ni ba Francis wo de wa bomusio wa ye bonne akwala ne ye naive woni ba bi te edine ti na ma wo ya wo yini niam egu abonte ma on the step daughter on the sebia meneno e have sense ma yini niam egu abonte ne laugh ne bo sa obey mistake na okoka onje ntum sebia ade amaye ma ade atum se me pa mo chewa na se bibisa ubisa ma mo no kura obaka chiro em ka chense sa na wo fia na se ye tufu a wo mfa wo ye bone na ye kan untia ene se so yama no ko ni po oka wa asem obetie nchen ne ndi se bia no yi ni ma na gu paro mi nyama gu abonte just one day ena mi ankasa mi se no enye na mi am se sai ma na den ekogu dem o ka che so de ja ho so ase eno so na dia na wo toto aboba park so toto aboba park so ayo ho back in vocalis wo asem na no do baby ene de waka na zasu kites mi baby timachi chase mi tia meja asem no obiti ase yi sa Oyerepa onu tumi ka cho se na so ni free me maame ho na beda fom na wasane aba na maame ne so ada na wafa ne dem ho G-blade se wa wo beti sa pam ifa wo nkwa ene pa ba wu etu be wo be ho adwuma na abeko wo Francis abortion na moye no na de ne ko hospital na criminal abortion trumunu kuku style wa na we me pa cho I am quoted no pharmacy na wa de abetua no there be okwa ya ma instruction anti wo ba na de abia be he no me fa hye no me federal position no honda said ya oka otena akaka san asem ko na me hu be bia ode ne nsam ne nam eduru am koto ba ya no oyeduru bia maka se emodi bia wa ho me mbodi odi eyinugu ota first eyinudu bogu ota kramaso ade achi aye tam down nti ade achi a na ni nyina na ate no ho what did you chat to ya mu yi na kra na the 6 months ma san asem na oka no akra no 6 months no na me che se san yi se na no so ha de ya o school ma po man ka se po me nanto ko school mu e wo boy no ho ma boy no ka chem se me magimi boy kro no nyima franka eno hwan na boy be na nyim san yi se ma oyo no tama mi ko school Francis tama mi ko school no academy meshia no guest house man kwa also on send miska ma obwa Francis wa akola yo ma obwa oko school no a weekend bia no ma men ka say ma friend me class me ma friend ma say school no wajai no ma wa just science ba ya science ba ada no wajai science ba ya na me say sa na e boko na so work for yin san ba untumi nko school dia ene science the magic transfer e dey amount no so magic okrobeso okono enzema o so magic transfer dia anya do be dey oboko school do na me kan bia wan pere no science obosu adwuma hairdresser me kwaje forms no beto ho ono anka sa afele afede ho no o se madam no ne nsa no ye no fe ho so na obo nitrimi wanko ma je hairdresser forms be tu ni na wanko Francis kaida na uja school no udru say me do form 2 ye be makwana akofo ye makwana ye be ko form 3 na mjai adenti na uja ma de no ole nsam jai no ole de ma ka se meshia na guest house na mankwa also on send miska nti school ni ro tumi ma obehia na guest house ma metima fre ma onye wokoda metima fre Francis why you boni o ma me bo guest why you boni papa ma bisa ne se na akwasa sama otu a wudie no enye ga ya kasam be papa wa ma me pa cho bisa ne na sa ga akwasa sama no sa guest house asem no akoko school eti wo papa obi ye ni say ya ebe ya wote me na me wo papa obi ye ni say ya ebe ya wote ono anka ese ka bi do kura kire wa betra idea ye boniti wo bi so bi eso wana ma ono anka po na ko guest house no eye kwasa sam no enya me Francis one ko guest house o se a week dia wona na kwada Francis ese bi
What did I ma ono anka ne ma asemo o se weekend bia no me mama message say mo girlfriend no ono anka sa okope gesa bisa se gesa so me na me kwo hwan so ono anka se okope bai tamo ka dem also le ba honti no me nkope guest house na baby obeda sa tampo me ne me yanku bi na yekwai onpo ye nanti na ekope guest house gano me wona number meti ma afre na ye bisa yeah say na me ga Atia. Chia. Atom. Yeah, say. Voila. Aday. I shall calculate Francis. Aday. Mukro my man you. No people buy you. What didn't two? Aday. What's what Jamaica Krakati says? Akwada utumi sizi wo maame se mama wade afe enra wo maame kasa no osu ye die FM Francis why upon you why boni na mukro mo ese ye mra ne ye je moja kora yitwa guom so ne ayi musuo pa betranse ne ha de be koro sana abedwa fo na ba adi anko Abaiwa we pa ne ho pe na akono sebi ne japade se sam yeru 11 wo bra ne ho sam yeru 11 adi papa be pa say over to you sister no mo ka bibi say wa obe so obe hu bibi no obe ka de obe bodam anase bibi be obe ka obi bika anase obi friend mre enye no kore pa nya botre the boyfriend aba ono so de abemu ano no so mi love kro no so something say something ekokodufo ade akire dabre be ne hu hia ni onya because onya ibe go ni azem na o shedam fan hu bia anti eni adaje be katakata nkrofo ani mu ha pa yenye de hia we de me besre mo kasa mo kan say wa be save relationship no obewu ana bibi no like I told say enkwala 7 no moka anya de be ya adwuma sa relationship we nyame mu no kura na honhom no kura no mu nyintum musu kese pa no mabo no akanfo kase be se akani akaba ena abrantie no waye no wakani no wakaba iti meka se abrantie no onyintum so wafom sene ababan na ye den yo koye den yo ni nyina no wafom ofom a wafom bibie no ha wo ya ebe yie wafom opompo wafom wabomusuo honam ni humu nyina wabomusuo na meka no kura abaywa no honhom no ebro abranten de so na sa abaywa no okasa okita mento sabi okita tumi nti de obe command wo no na obeye de obe se no na obeye nti otumi control we no esanse ohwe we ni sinto eye abufuo ne akono nti se na akono nti ohwe ni sinto na akono na papa oba aha se bibi ya na mo as prophet utu omu na mu ni akono ni bi oh badabi we busuo no wabo so to say this be man so make an kwate wodi muasem wajimi wodi kwasasem wodi muasem pa be ka che ne se ade wo so ade na wo so no amfa ade na nya adwuma na mo ho bachire na odi galamse achi engwase e beto no foforo kra na mkwan so asin we sanse ono nim no ho sa se na mete na odi ade enam ye kasa anchere mu wane se kukurum oda baya no abrante no ono so niama won so but wase no ho bisenya me ene ya ye be ho adwuma sa be dia ja wasam ne ye ka covenant no sa kwala ne bedre ne ho na wa mu mienu no ade ne mu bete na baya na de no no so ade ne ho eno ho adwuma na me ne no covenant no metwe mu ne da bai ene ya no no odo kwada mu o se man ene me get ho adwuma na get ho abai no sa me because osa etwa se okwa aware no owo na one na busua etena frene pa na busa no so pre so se ye be ya mana ede ma me siram di ankopon di ba ochawa mami
Bese mi so wasem. So opese apam na anase muso no mabɔ no emfiri so na ho ntɔ. Ope. Bisa obi mu ope. Se me ye ho adwuma na utwa ho ye ho dua broni ene papa yi san kohyia ene no me bebrɛ wo. O se mate. Na wo kɔtena he. Franka, wo kɔtena he. Obetena. Se wo maame so ohia wo ho. Ena bla yi so nsesa wo ne ne tena bi. Eti ahe na wo betena. Ajire ko pa maame ne kye. No dobe no benya ma ne biom. Se sa wade yi sa sey o. Francis ne ma sister ya wade esi. Egu. Ni aye die pa. Egu. And me bise bi. Ti the best thing say ye get no ho adwuma wia na yakoma me no ya paracho na one ne ba no mutema ye kama Talk show for aba. A covenant ye no ha. And Ye no ha. Da bien na ha. No so ye na ma police ni abende. Yes. Ka police for no betima twa me ye wia no mo de no ko. We enche enye ade bi e beche. Ti police for no ntwa na mo ntimu nwe na fa no ko. Ai nke bebo ame pa me mesro. Abije. Dia na moye. Ombetwe. Mo de mo transfer is a champ brem. Say what transfer tena ha. Ayi tena ha. So mami, me da se. Abrantie enya kokoduro abefa nananom etumi edi akura. Na ne ho ya me twe papa. Nanyo. Ne ho ya me twe ankasa so mami. Birichi ya. So mami, me pa chawo. Fa ba ne mami kwan. Mi ntwe na chi se na me kira de no, me nsape. Ansa na makasa so mami pa chawo. So mami. Asam ya me ya papa. So mami. Wow. Sorry, me yankopon. Who the sorry pa chawo me mo. Sorry. Me yankopon sorry. Why? Me za champ ori akasa. So mami. Ebe de na onu obi nhia ya go be ye a covenant. So we say akwede ba ne ncha pe a wo free school ba na we say ye nya how? And tro ke say we ye wu twai. Eni wa ye fa. Krache. So mami ba ni ti ma so me kana wo. Yo. Wow, abrante ya di ya offense waye. Na no week we ya. Ye do obi asem di na to 10 years. Yes what work fa akwada bia ya 1 year of age 10 years. Na wo akwada wonya 13 years. Wa fa no am na nya 19 years. Wo jira se to mi bi wa akwada no so e na hyew e ma wo fa no ene sa na manema we say. Na wo yi abortion me nan asese ba ko pe enan no de e friends wo ko fa wo school e na odi aba. Wo be de ehun se nyinsen eya wo dia na se enya wo dia abreya wo gusu ni da tempia na se akwada ne ka se 7 ya wo se 4 and na 4 no kwa wo dia 1 how possible wo ye wudi ni akasa so mami wo ye wudi ni akasa se me nyame djuma ni tiama ma ye wo dia kwa da nu ani na nyina ho ye me won che se djuma no pese che se wo kro no o wuntie adjuma kwa na da bi se dia mamre ne wo ye no se na be ya wo ejide me no this time no ade ye po ya mrasem no me jama so mami but say ye chire bibi ye di obi ato 10 years na ono so fa 13 years we did no 7 good how many 6 good years and we did no eso tia ho ka if you say what did the kwati na kwa pri bibi anya so did e friends e kokokan na susu pransa wo na oyiri edadam e pie ba ko mu damu na wo free paso obeda akoda we se nche etuo ban enufuo ban munam ban enantuo ban etire ban entira mi se chapo em se tumi bi wo mu so na me tumi ni kro do akasa onu so tumi ni bi no we so tumi ni bia obi afa ho na enti tumi won man nyansa nso ni wo abefo krampo wo mo nyansa ni wo e ka wo apɛ wo se akwara free school emra no afrɛ no akoda ya ma wo maniska papa be no
me kwana me ka se bi kura se bi obi aya we bibia ese adwena se bi sa so we normal pa so for me abrante we se ne nya ne kira obedemu ama sane nkofo bi ye bia wo mu billions no ye be ni bi sa wanya obedemu onto se obi be nya sika adia be no na efidi ye to so nkofo bi ntino ye ntimi kansam ne ka se ye nsem bi ese nke pepe mu na ke ya kam ye ntimi ye mfa senka so for me so pa se akoda we say ya wo fa so wo no mu na akoda we say beti control guys also ya wo ko wo yira ya wa no ada wo ye no se wo ento ago wo ye pesa bi nkumunya na akwara nso na economy so wo de ne ye ne bibi wo fa ne ye ne bibi pa so fa me o mo timi nwu emprenso emoja no kwan fa there is something I would do akwa wo si ayi enti no pompo obedam obaya my lady asem we de e wose ye hyeda nanke ye pe canopy nanke ye hyeda han nkonya ye nya nkonya na Francis ye hyeda twa ne picture edisi akonya baako so nanke ye te wo nanke ye su ye wi ane ache jollof adi ni anom drink ni ye kofie Francis ye nipa boni ni wudi ni kohwini sansani dabramani a chese minhu ni su nipa da Sam asamwa Francis yedi eya nanke ehu ni TV so yete bi news mu Francis atimi asenya akukoduro te ha sa akwada kiti wait 13 years wa control from that time na nya bia no se wone ne na ya enti obetimi atam blade aba be gina nim se papa wada asore so miji blade yenya covenant no ma didai wodi ehu o ma didai wodi ehu wone ne na ya obeda ka wa ba betena he twantro kakraka sei na wo papa panyi watimi akora ketwe chese nka oya papa ejapa yamfa ne se obetimi ehu ne menstrual cycle akata me bai da se obu ne nsa we die woni mabra bia wonyinsan yampu ni mba makrompo a wonyinsan no papa be na yesa papa watimi anyinsan akwada wa na wo sie to wanu mutuo sempo eyeda krokrampo ya asam ketwa watimi na ya aboahye na hodo na enti nipa wo ye bone a enti wunsuro Francis bone a wudi na wunsuro bibi nkasa nkyerɛw se Francis papa panyi te se wo ba be ka kire yen se akora na control wo Francis asam we de aban aba Francis media me ka we atwa to ne de wako because case we my lady nyame nsrawo senka abanya mamu anka case be ya awrekosem enani pa na epese di case we achi no enka chese enka Ghana for krampo no enka so mpanko monko munye ni bi eye me desa akura ya papa ya otwe ya be fa na kwa ne ya fa ne nko wonkwaje asotwe de ya na me ya ne se ahwa na akwa ya 5 years 10 years wadamu life okro na ya nya ne hwe sa wo yire eda form na afi wonne wo start child en wonne ne ban da form ni ye sabi ye bugu na na yiri ko so akane a papa in team step child so a wo bu ato pa 10,000 wo fi abe wo ma na bi ni ho fa boni sisi e fa moniti do boni sisi Francis ade anyambra asam o Francis ade anyambra asam o e ma do so galamse ni bema wo hunu sika hu ma eti wutabri wo poma wo anya ba bia mfanwura sa akra ketwa we watimi awo bre na me ne case wa ye case aye mu abortion na aban ye aban free wa me sa ka se nyame ni papa we nyame ni ndi wo ye ni paboni ni Sompa FM aba maladi me da sipi nyame hira opa na onye okese se case bai enene nansa frijuada na ntinene nan na maladi ka se yenya abotre nenne efuru nani abue se de prosifo wa de na se ni abue na maladi medical kwa akra no so ansa na maba Francis so maladi hwe ewiase akoda wo so mo ni na bentu ampane to akola ne yakra bone wo se edika ka bibi kire no se de papa ne chance se woni ne ye ne maladi se anya ne dan ko bone maame amane ko antena se o kankra no ayire no na mempene ana mempene maladi akra ne yakra bone memma maladi sa akola we o ya akola papa
edu ebe nka no krankyira no nyese papa na fom de wo de ebe ka che no ba kran ma lady se wonye bayifo ne de so ne so pa sa kranye bayifo a na de so no eso eye nkoda boni sem na musumadru ha malady akola watimi atena ho onu wayi baako mienu miensa malady ekobo kra na nya ne mprane ablante no kra na osante no obekom kra na omodoso obekom na omodoso wa akola boni malady won se de wafon aye sanyi se tuguo no on de amana ye malady na se so rosi mojetu no se wanhwe yie na se nyame ni panti mi ansa de we malady sunsum na ne wo nanmu ebe kuno ma na wuni se wiase eye mienu ube di sunsum achi asa ma obi adiu malady hona kira wo sa de wo so be ya malady woni ni pa na ko wuom obi ansa obi nko e bibia eti sa woni papa yi aya edi enti no obi sa na oda biem eti akran we wonya bayifo anko awu dada so wonya bayifo a ka sunsum na kuno madi mojafra na Francis we midi ka bom isema ma wo kwasia pi wo kwasia pi na mi hu nanim ye hwe ewiase de kotre ka asem bi se de otobo abome no ne hu nyamahi se de osi na ni gine malady ewiase unu nua ya de a ka no kretre unua Francis enkwasi ade wo ya wo ye malady we ewiase wo ya de anu anwene wo ya ebeda no wawuo ade anim guase na bebrew Francis nsaso wo tran ba bia nipate wo ya bua pi se wo betimi afa oba oyireba odi oyiri di oba na malady de wo meye mi hu na ye jimi ma brantie ni se wankasa watimi ne maami da esane obai so da awu sa fiensie se fiensu nim wo ne maami asa awu foforo na ye jimi anaze ade akononko malady he galamse awu yeyi sika wom oba be na pe na wunya oba ben ana wo pe na unya woni nkwase akofa ba malady wei e wosi ye twam ajagu ni so na ye pam ni firi kromo onu oba no ye mpam wo mu firi kromo fom kwase asem fa firi wonko muti won wei wo mu be bom suo wei wo mu wo ya ka kura no wa anya kronfo a oba ewudini oba kwase ampani kwasuampani malady eti dia meka kire on se Francis ye wote yi e wo se no kokodem oh Kevin sunya dede so me say sabrante wo se ne okokodem na wiase papa anya hwea boni so nya hwe ubedi akola wo yiri ana ne ba no wadi ni mfiensia anya mfiketwa wadi mfiensia anya mfiketwa malady na mfiensia no maye mu abo chenso sempo wodi aba kokora Francis unya jimifo weyi moja ba kok na malady heaven no hone we obekobi we say heaven ho okobu nsam jem emoja wa hwiagu enye wa twituo nko Francis sempo bi na nyem no ana kwato aduro no kura enne yi wo kobu nsam jem yadu kwatum na next time unu obi san a wo hunu nyansasema ne no betena obaya ye de ne ko pacho ese wiase no malady papa anya hwea boni nya hwe emra ne nkoka emra ni jana na afi de besiasi oh munko machi adwuma ayaye no anya gro ne yedi ni ha mu yadamosi why ai yadamosi pa malady nyame isira papa nyame isira no onyo kese ebi se case we say de ye be ya wie aban ne nkoka aban ne nkoka malady we akra we ya de awaye we wo sese ke de ne tenase ne ye nyina ye tugu no so abu no de ntoma nyina chichiri ni ti wodai mu kwasi ade we ya ko ya ye etimi ko didi asanda no mo hen malady bebe mfanya difia omu to no ma sabi semhunu ani semfu omu ni afra kotra no omu ni da no omu didi omu malady
enti de meka say San Francis yi ense so otena ba bia ni party ense se ma ne tena ni party bia maladi wiase he o ye bibi no anwene hu ya edane owuo e de brew abrantie yi ena no oba maladi utas mo kan o ka kire ye se edan wo te se sa asem we ababa beduru ha se ne moja start itu no e di video no ba be kire ne singlet white emu moja ne moja nyantu no ubedi moja fra ene ne maame asada edua mo semba ni maladi I was saying nei ye mani pa bi hunu se odi san kwase asem we ya ye twa wasu na maladi mi bi so nananom wo hefa nananom adedana san ne ma we tete ho no esia maladi ye ya amamra ni amane etwa dwan ni ya pama fi kromo eye musuo ana adi ba fie maladi so be fa obi ne maame obe fa obi ne maame na no mada adina ene na wo anyem mako enso eyi ni nyina to agumaladi we ye ni pose ene ne tirafi ya na ba ma foforo nso di akira be no no so wa jimi papa maladi se ne girlfriend minim odofo so di akira ba na me hwe na me se wo me ba ne wa wo so di ojimi kakraka maladi na di anko na bai wa nyesa adi ayi nya ho ye wiase maladi wiase hu na wiase hu papa maladi abrantie minim akokoduro ne do a wanyama akura yi fefe abrantie fefe di akire fra gran kwanta so oba no abe defend na maladi he me samra france ka yiso maladi akura yi said ye me si kan sam no maladi akura yi wa be ifo emi so onya di kokko chema no atame ho onya normal child se pepe maladi emi sa abrantie we ono so di akire ono so nim se papa ni woda ye de awie ye de ya wure esa ye de amaban ye no ya ye case ye de omo ne ko te se wa bansem na aban ne nka ye de ye hwe ne se ma pa break covenant no anu de na akora no ade no ho che na we obi enu nso obaji we na tren fie dabi wobe ma papa na da obedi ku ti obi asuro onu obedi o ma maladi o ka je obedi na anta ya me anya birthday siri free why ebusia me ka sister fathers for ni binom ye nyama intremu papa yi tremu nyanse bi enim ebeba ne sen na akola be fi school aba no di blade ama o said da yenye black covenant na papa no nso we di etire o se okwa nkureju ntino we di etire mama ye black covenant no na covenant no mu nsam kra no se obi obe na adwen se obetete covenant ni ntem no nipa na emfa ni nkwa entwa so to me the asema stepfather na ye ka no emfa kwemu emfa mame because stepfather na akwani ti me sero say omunkwada guest house for 1 week when obeka say we ache na obeji wedi papa no kwa me hwe na obetimi aye me hwe na obetimi aye because asema okay there akwani mu na ehyew akwani ti me ka che papa ne say mema oyere mba around anase mema me mama mba around say akwana asem kwa oka no kwa enye no krakra stepfather enye say oba ye fa ne say oba mpo say eye different father kwa na oba ne de na akola na be wale like or the akwa na bawawe ase nti oba no uni right ewo mu say utimi ni akwa na ye de edi mpemu ago you don't have that right but osi na akwa na ehye no na akwa na command no mi hu bi da akwa kitikiti we etimi command o se onene beye bibi onene nkwa guest house no nye sei awofo no bi wo ho no mo ye nyama oya step daughter enti den oya step daughter enti se this anyama no eye nana se me catch say my lady hwe was still because asem na wo kan ehi eye bufusem eye bufusem asem we die eye bufusem pa how na covenant ne mu kwa mu nsem kwa na esanso ye mawe se wo si akwa ne se ni pa obe na adwen se
obetiti sa covenant ni ntem no nipa no emfa ni nkwa entwa so hey ende mo dia ba fide mu ase yembo amonye de because mo na mo akwakofa mo asem de aba nti akola fi school aba e di blade abro papa no as a father ye what tricks baby obetimi aye de agi nkwadro na afi akwa ne nsem na ade na akwa ne eye no why de watch him na adu afi enti to me no papa ne pese o ka se akwa no wo hunhun bone anase de to me there sa na papa na e pa chiro because the starting of the conversation or making statement because say ye be hu ni say eye ni so but ye go deep down spiritually a obe hu say enye kwa eti oka kwosisa akwa no bibi wom according to me there sa na me susu say papa no pese oka na on pese obeka esisu because asem we die unhu ni ti unhu ni kon unhu ni nine because what me kasa kwa no want me shall catch us say besi enko guest house na mo kon why sika no duty enya wo papa ni sika it want me convince akura no say wo de waka wo de there na obey to extend say what me mark we edwo man eyi nyinsengu say wo say form po ba ko pe na ye ode amiensa no wetimi agina so amakwa na eyi nyinse na egu hey papa Beni stepfather Beni mama no so eyobi a onifie me die asemwe a ye ka se ye uko nipa obetiti sa covenant ni ntem no onfa ni nkwa so ehu onfa ni nkwa entwa so ebusia aha ena ye de bibia ebesi na meka o se aha egusua emergency Ghana TV subscribe na like na deni all the comments so e de aba comment section ase ye ben sanso ehia e wa ha biom edi ameji so an kechi mami esi NS. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.